Оқат. Бисмилла. Бүгін қаншаншы сабақ? 5-ші? 6. 6 сабақ па? Кел, Абдрахман. Кел. Бүгін бұл уже мына 1 емес, 2, 3 сөздерді қосып оқимыз. Бірінші аз мен қайталам, сен артынан қайтала қала. Бисмилла. Муроджаату алал харакат тадриб сани. Умару хараджа Умару ва дахала. خرج عمر ودخل وبسط فرشه فقعد. Не базар, аргин ар башка сөз. وبسط فرشه فقعد. وبسط فرشه فقعد. وبسط فرشه فقعد. شرب فذهب ظمأه. Не, бензин өшті. شرب فذهب. Кітап алып келіп албайсың ба? Қарап отыр жанында. شرب فذهب ظمأه. نصب سروره بغرفه. Абла оқып алыпсың сен. Сразу білініп жатады оқуға. Оқысаң, шар оқып келмексің даярдан. Насоба сурураху биғурафихи. Абдылан оқы шыққан өзіңді көрелі башынан баштап. Шар оқы. Микрофонға жақын. خرج عمر ودخل. оқып келген адам шар оқы. خرج عمر ودخل. ودخل بسط فروشه فدخل فقعد. شرب فذهب ظمأه. Қанша жол қайталадың үйде? Мен неме Көріп ұқтадым? Набаны көріп. Абдрахман оқышы сен. Насоба. Насоба Сурураху биғурафихи. Маридо фадоуфа бадануху. Рокиба джамалаху лиясила рухимаху. Мұны жақсы оқышыңар керек. Шар оқысаңар, ошонда кейін китепке түшкөндө фундамент бекем болады. Азырттан баштап үйден көріп қайталағыла. Хаража Омару ва дахала. Ва басата фурушаху фақаада. Тилиңерді көнөт. Махраштарға тамғаныға көрөт. Көп қайталағыла. Ертең скоростьмен оқисыңар. Оқы, Мариям. Караму. Катаба рақаху биқалямихи. Шашпай оқу. كتب ورقه بقلمه وقرأ كتبه فعلم وسلك طرق سلفه فهدي ونجح ولده ففرح ظلم فصبر فنصير كمل أدبه فحسن خلقه. Ушул сөздөргө дайыма байт-бат кайталап турган. Мисалы, буга чейин кайсы бир бетте бар го ушундай сүйлем, ошого көрүп кайталап турасың өткөн сабактарда. Ушундай сүйлем жөнүндө. Ушул мисалы, мына мо бетте сажада фахаша, қара кутубаху, тулия фафухима, ушуларды да көрүп кайталаш керек, тилиңер көндүрүшүн. Макулбу? Кайтала окучу Абдулла ушуну. Сажаданы. سجد فخشع قرأ وكتبه تلي ففهم قرئ وكتب. Кайтала эмессиң. Кайтала күндө сабакта ушу 2 сүйлем, 3 сүйлем болуп жазылгандарды жакшылап кайтала кала. Ушуп шыр тилди
Махрашты көндүргөн. Оку Абдрахман. Кури адам баштап. Эмкиге сурайм Абдулла сен. قرئ Мусафта замечание كتبه көп алдың Абдулла. قرئ ففهم قرئ وكتب وقف وبقف ويقف لبس وخلع جرح وشفي جمع وقسم بعث بعث وحشر قطع فوصل رزق فحمد رضي وفرح رضي وفرح. كتب ورقك Мында ушул сөздөр көрө кайталагыла. Булар ушул фундаменттерин эртең сүйлөмгө киргенде билинет ушудан. Азыр ушуну эптеп-септеп окуп алсаңар, кийин такыр такалып окуп каласыңар. حسن عملك خلص عسلك Болду. Мариям оку улантыр. أكل بلهك فقد ووجد شكر وشكر نظف جسدك وزن ويزن جمل ثمرك قطف عنبك فأكل شرب عمر لبنه. Мону окудук Хаража Омару ва дахала деген. Ушуларга тилди көндүрсө эле эртең Куранга түшкөндө жеңил болот. Кийинки бет. Эми берде ал мамдуд созгонду үйрөнөбүз, Буга чейин өткөн жокпуз. Созгонду. Эмне деген созгонду? 2а болсо, 2 2у болсо кандай болот? Мисалы мына. Эмнеде? Мо а бул а деп. Мо ба бул ба деп. Түшүнөр? Мо алиф ушул алиф созот. Мисал, мо та болсо бул та болот. Көрдүңүзбү? Мо та бул та, бул са бул са деп. Алиф болсо эмне болот экен Абдрахман? Алифти кошсо эмне болот экен? Созулма болот экен. Созулма. Канча алифке чейин? 2. Жа деп. Окула мен артыман. Ха хо да ро фатха келип Абдулла. Анан алиф келсе эмне болот экен? Фатха менен созулма а болот. Фатха өзү эле келсечи? Фатха өзү эле үн чыгарат. Ой, неме? Фатха өзү эле болсо Үн чыгарат. Уктайбы? Са, туура алиф келсе созот. 2 алиф, Оку Абдрахман. Задан баштап. За, са, ша, со, до, то, зо, а, го, фа, ко, ка, за, бул ла. ой, ла, ма, на, Ма эмес, ма, да, на, ха, ва, я. Бу алифтердин баардыгын эмне кылып койду? Атай кызыл мен кылып койду. Эмнеге Мариям? Сосконду, созуп бериш керек. Алиф келсе эмне кылыш керек? Кыргыз тилинде да бар ушундай сөздөр, Мисалы, коон дегенде канча бул? 3 2 Кыргыз тилинде болобу? 3гө чейин созсо болобу? 2 Бул мына ушундай созууну түшүндүк. Эми канчанчы бет дедик ачсаңар? Башкачабы? Адам, Эми ушул созууну практика кылып окуйбуз. Оку Мариям. Адаму. Адаму. Какта келди созуу Абдулла?
Adam ada. Alif de geldi. Aha. Hajaro. Aha. Kayakta geldin Meryem? Hada. Hı hı. Toqoto. Toqoto. Toqata. Hı hı. Naqotu. Hı hı. Ghaliba. Zalimu. Hı hı. Haraba. Jami'u. Nalithu. Sa he? Thalithu. Dabiru. Thaniya. Kholika. Kholika. Lika. Hı hı. Badiya. Hı hı. Fatiri. Fatiri. Da'iya. Yakhafu. Yazalu. Yukhatu. Yutofu. Yuhasabu. Ma'aribu. Abdullah okusun. Mağribi'den başla. Bu. Şaşma. Maghanibu. Hı hı. Leyaliyu. Bana Leyaliya. Leyali. Aha. Mefatihu. Hunalika. Da'ana. Faqalata. Mâzâ. Yedi kaç alif geldi abla? İki İki. cilde geliyor olarak değil. Mâzâ mis. Mâzâ. Hı hı. طعامك Aha. مزاجها Yuda. يدافع أكولها أكولها Ha. Kaç söz ayakta geldi? Ayağında. ha ayağında Aha. şana Şana'anu. şanaanu Şana'anu. ناشئة Naşiata. Hı hı. فأذاقه Hı hı. Abdurrahman okusun şunu koyayım. Oku Abdurrahman. Manakihi. Hata. Manakibiha. Manakibiha. Kana gayret. Manakibiha. Hı hı. Asobaha. Tahawurokuma. Tahawurakuma. Ebede ha'dan keyin so'z bo'ladi. Ha'dan keyin so'zu. Tahawurakuma deb. O'shada ikki so'z. Aha. Yatiha. Kawaiba. Kavaiba. Hı hı. Keyingi. Bu dal o'sha so'z ekeni. Shuni bitirib qo'yaylik. Maryam o'qi. Bu yerda gel, o'rtada geliyor deymi. Alif bilan so'zini o'rtada. Sahaba. Banaha. Zawata. Qadaha. Tafahama. Tanasara. Taqaraba. Tadaraka. Tasalafa. Yudafi'u. Yunafishu. Yunaqishu. Yunaqishu. Yukhalifu. Yataraja'u. Yatawada'u. Asawira. Oldu bunu Abdullah okusun. Koyayım. Qar keltirib ko'rchi. Abdullah onu bir o'tiravu. так Yuta Qar geldi. Asawira. أساور أكابر أحاسن هدايا قضايا Bu yerda biz neni praktiklayapmiz Abdurrahman? Qaysi tamgani praktiklayapmiz? Alifti, so'zuni, jalan so'zlar. O'shon uchun bayqasangiz, so'zu tamgadan keyin alif ulagan jerin bari qizil bo'ladi. Nega qizil? O'shoga ko'ngil burg'iladi odamda. So'zg'onni bilaylik deb. Agar so'zg'on bilmasa, yudafi'u deganda yudafi'u. Yunaqishu deganda yunaqishu bo'lib qoladi. Yukhalifu deganda yukhalifu.
Алифти созгонду үйрөнүп атабыз. غابة Хата. Көрдүңбү сен гону состуң, бааны соскон жоксуң. Гобату. غابة غابة Эки алифти созгонду үйрөнүп атабыз. خالة آتاها Канча алиф келди беден сол? Бияқта төрт алиф. Төртөө эмес, үчөө. А та ха. Атаха. Мол палочка неме төрт алиф кылчу эле го. Жок, беден созун канча жол, канча түрү келди дейм да. Канча жерде келди. Башында келди, ортосунда, аягында келип атат. Ахирина Канча жерде келди? эки жерде. Ахирина. Атharuha Канча жерде келди? 3 жерде келди. Абдурахман оку. Амана даму Хата. Амана. Анама Амана. Анама Ой, анама. Намди нан. Амана. Амана Курсак ачты. Амана. Амана Адаму. Адаму Адам деген ким, Абдулла? Адам бул эң биринчи адам болчу. Ошо. Адам ыйман келтирди деп атат да. Таба ва Таба. Таба ва анаба Биде сазы жок. Ва анаба. Анаба Ва анаба. Таба. Ва анаба. Таба ва анаба Хажара. Хаджару ваджахада Важахада. Ушуларды жакшы соскон практика көп кайталагыла. Ошондо жакшы болот. Сабакта өзү 20%, 10% эле калган баары кайталоо менен келет. Акома. Акома салатоху Ким көп кайталаса эле болду, ошол жакшы түшүнөт, жакшы базасы түзүлөт. Анан могу сабак учурунда эле чектелген адам үйрөнө албайт жакшы. Барып кандай китепти ачып барып кайра жаап коюп кайра келсе, сиңбейт. Ошон үчүн келе көп жыл окуса деле шароо калбай таккалып окуй бергенде ошодон да. Кайталаган эмес себеби. Биз мугалимдер сабак учурунда эмнени үйрөтөт? Жөн эле кантип окуш деле үйрөтөт болду. Ошону туура түшүнүп келет, жаңылышат да, ойлойт ошо. Мугалим менен отурган кезде эле кайталап койсоң болду, үйрөнүп кеттиң деп. Ошол жерде бир кайталасаң, үйгө барганда 100 жолу, 50 жолу, 30 жолу кайталаш керек ар бир сөздү. Ошондо калат, бышык болот. Оку, Мариям. Рожаху фахадаху Кантип окуп атасың? Акома солатахудан башта. Акома салатаху Рожаху фахадаху Фахадаху. Фахадаху Хамис. Ха. Фахадаху Рожаху фахадаху. Аджабаху фадаааху Атоа Умару Абаху фафаза биридо холиқихи. Ушундай сөздөрдү көп кайталаш керек. Атоа Умару Абаху фафаза биридо холиқихи. Тилдерди үйрөтүш керек да, буга деле башка тилди үйрөнүп атабыз да биз. Тилдерди, махраштарды үйрөнүш керек. Атоа Умару Абаху фафаза биридо холиқихи. Ушундайга Куран жардам берет да, Куранды жаттаганда аяттар тилди аргилет. Биягы деле эмнени берет экен? Созууну. Буну эртеңки өтөт экенбиз, кийинки сабакка. Ошондо ушу немеге чейин жакшылап не кыласыңар? Кайталап келгиле, жакшылап 20 канчага чейин? 26га чейин, Ушундай окуп атпы экен? 26га чейин. Ушу 26га чейин жакшылап кайталап. Любой жерин ачып сурайбыз. Өзү илимде ошондой да. Не керек экен? Көп кайталаш керек. Кайталаш керек жана кайталаш керек болду. Башка сыры жок мунун. Болду, кайталай берсең эле, карап көзүктү караш керек, кайталаш керек. Болду, бышык болот, бекем үйрөнөт.